Japra lang solong truck lapen driver Reynald car kachitong ajok ahir ing tangrak pen aring ahu keso. Dokmoka Forest IB Asai Hemalong Karbi Student and Youth Council Hauraghat Regional Council atumahin pen arsikjet pen pherangkiami ke phapon. Chokiola chun 13 narat sanglang ke hat picnic spot along an kimi ke chosai kedeng pon. Biswanath along rialong duplicate atangka kaselama misin keneplong. Tokyo hola terem kro pathu aklamalong open football penalty shootout tournament kechengpon. Apor kidam cithan une ne dung kibang ne par juje apor kidam cithan une ne dung kibang ne par juje kanelune nang phansi ne tikipa me I phansi ne kanelune nang phansi ne tikipa me I phansi ne nang phansi ne nang phansi ne Labangso Apor Kime lunjir kimi Kushal Ronghang po YouTube Channel along upload pon tanglo. Labangso alunjir ke tok lake Dharmes Teron. Alunjir kiluna bang fumate lunse po Nibir X. Editing and colorist Bhaskar Dole. Camera person B2 Baba. Kache parjana tum lake Kushal Lapen Sania Henlo. Lasi angton pen kelangji aphan pura Kushal Ronghang YouTube Channel humri iknon. Lapen link abang description along sitame tipondo. Neli berta thanbang Sondro Singh Rongpi. Aprangsi Biswanath Karbi live kelangbar kaching honarat do anafan kardom nang pajereklom kardom. Tane pini arsik jit lapen sota berta nonang ton panajoita. Japra lang solong truck lapen driver Reynald car kachitong ajok ahir ing tangrak pen aring ahu keso. Patumi matijong ni phai cap bhomta arni kangsam por phai phora minute cap apor malom borpothar police station ke parlo national highway thom cap rasir cap atwar pi mate Japra lang so Lokhimona mondir athengno along truck lapen driver Reynald car kachitong ahir ing tangrak ajok bang truck car arlo kachithap lo than bang teachers atum ahir ing tangrak pen aring ahu keso. Labangso kisung ke phonang lake patumi di pualong lo than bang mate teachers atum aphan lapen SMC amei put do ana tuma phan Karbi Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen chingki je thamji aphan mei kidun pen he manathu kebang boma hotsi laso akisung phonang koklo. Car arlo kache thapa tumamen lake headmaster of Longkirong LP School Rajesh Lakra Gari Ahempu lapen achor Asrita Barla lapen Damrapet SMC Ameipu atum lapen Banghini Karbi atumke Apar Deupani asor Simon Tiso lapen Robert Rongpi pusi pangthekpong.
labangso ahir eng tangrak pen kaching ko ajo Rajesh Lakra gari kate wara bangke akeng chinglok petlo pusi birta ribdun long lapen birta kribdun long atengke truck driver mate kate wara bangke awar sai kimi cho NC kap joilo truck ahem pu arong lake purna borpothar pusi pangthek pong adun thu tong sekot pen areng ahu keso atuma phan bokajan civil hospital alongsi se kelangji aphan pura ponlo lapen birta tokboma hutanke kithi kejanke avelan driver renal car registration aphai lake AS 54 N truck nerkep mate AS 05 N 6888 Karbi Anglong lang chiting pen Sarbinong Timung report Biswanath Karbi live Tante pini adun thua berta non puthorang ton pen arjoitha Karbi Anglong along ri dogmoka forest IB a hemalong KSYC mate Karbi Student and Youth Council Hauraghat Regional Council atomahin pen party pi ponsi R6 pen pherangkyami ke phapon Pini mati jong ni phai crazy bhomti arni ada por phai cap apor malam Karbi Anglong along ri dogmoka forest IB asai hemalong Karbi Student and Youth Council Hauraghat Regional Council atomahin pen party pi ponsi pherangkyami ke phapon along ke jong pon lake samilangso education block angkang arlo longpli LP English School along boro medium kapaman pon det aputhak R6 pen pherangkyami along pachini pon Lason si high school amen lake Jenglong LP English School Singterang LP English School Banpur LP English School Oso Cherop LP English School La Long Pre High School along Boro Medium ka convert pon det ke Ningduk pik anlo pusi Karbi Student and Youth Council Hauraghat Regional Council amepu longsodar Ingling ahin pen than pachini pon Athema labangso high school angkang arlo kedo akarbi garwa keipen chenglok ke ongdung akhe tum sitame angtan charlidam nangkoklo lanchota kalilang Karbi pen ki irpon jenglong LP school po amenta larpon detsi nona bangke semulguri LP school pusi hokpon detlo lason si bangso LP school ke panpon cheng ahut sitame ladak Karbi rongasara tumsi longle pekdun pen bangso jenglong LP school kimponlo tangte non copy apotsi kelar pondet mar labangso aputhak lakha krepri korkanthi em raju tiso sitame RD chipidun beknangji pusi R6 pen Karbi Student and Youth Council Hauraghat Regional Council amepu longsodar ingling ahin pen pherangke amealong than pachinipon Labangso pherangkya melong gachitong dun Hauraghat Regional Council akongchun bang Edison Tokbi meipu longsodar ingling menarson rong pipen chenglok peinangan Karbi Student and Youth Council klembang phu bang piatum chetong dun pen R6 pen pherangkya mei paman pondo kado we media kote phani tum kesasi bana phateng nai tong pon ni tum kiru pilo to tang daily tum pini da pinelam press meet ki dolam lai tum cheng phina nitum Karbi Student and Youth Council KSYC Hauraghat arope nitum pinakan samilang so education block along nitum humri dam sa LP school long nitum visit dam lo tapela so ka visit bo mo nitum long play school nitum mang humimi pe nitum theglong lo la pe ning duk pik khangjang alam nitum KSYC pen chini long lo labang so LP school amen ge lalo aprang jenglong bu saminon mang simulguri LP school bu irdelo labang so school sisteme Karbi munit si Hudang rong sar singrong hang vek si long leki pili hula so LP school ke kim ho la pen thulang Banpur LP school stame la sona thalo Karbi si hula so ta long le donet ki pilo la jenglong simulguri LP school long Karbi rong dupik hangjang hoda la pen la Banpur long da Karbi rong dupik la tum poisa ing tirong school an LP school hiloving aja kalong an la tum chali dam nang koklo la pen do thulang sing terang LP school stame la langhin constituency ka purilo adak tame sing terang LP school ki along legi pita Karbi tum si ki pilo sitame non bangin lapen dutulang pri bangke usuchi robel LP school dan khada adung het aliari amalo ladak sitame Karbi atum arong sar silong legi ki pi po tame ladak tame non bangke kupine ko son pen lone bodo medium si convert lablo asila so utha ka bang Karbi sen and New Sil Hauraghat Regional Council tum ning duk pik lo
lapen nitum labang so bangke mantu ni tan nitum korkri pusi nitum daklan puthip lo athi tum chini lo education ke lage kado we atum da fundamental rights lapen ladak la pli lp school along ta bodol de le ki do karbi de le ki do po aha var kali ladak mixed community nepali do karbi do boro do la sila son mixed community ke do long istivet pangthek vet particular community aphan la son language medium ke bonai pia bangke ni tum KSYC pending duk piglo tapi nitum ako kiri tarle ho nitum chini thulo banpur lp school adung lapen sing terang lp school adung abang adung het bodo medium do office tame ladak karbi ke do ko along mata ko bodo medium converted bangke nitum ning duk piglo nasi education department na phani tum ladak misi chuning rilo lapen kudak lo je mixed community ki do khai area long lp school long mangke kumani particular community phan kang honvi mate kumani khai han ki pangkri ve abang ni tum ning duk piglo pini KSYC tum la bang clardak pen pachini gang tung jela la pre school bodo medium converted pot KSYC thang bodo khai a medium is ended pot KSYC thang ning du ko thai ve po office tamira dang ning du ko bangke hula karbia akhe tum hola da garo khe tum hola da kapre ka khe tum bodo alam ke charlie aphana ning hang he apen hola dang ke pa charlie bor easy polong man tu ni ta KSYC tum nge korkre nasi lason mixed community ke do khe area long bangke nitum education department phanga chuni regang tung lower primary education department ka chuni regang tung bangke lada english medium and silo pa charlie long ning like kumane bodo phan bodo a medium and that posi kupine ning giduk walam ve stame juti so phantani tum ladak masi chuni rigang tum alang ni tamela so metara long bang initiative en pamika ning kali lipute kibang jiar ni tum labang so sai pa chun je phan kupi ma ke nang je step ni tum claim nang ko pula se ni tum chuni rile thole tholo khai ra juti so local emisi phanta lang le labang so metar long initiative en pamika ning lapen ni tum kidam tang tumi 10 December ni tum akhe hai CM tu lirang no hang ta labang so metar labang so issue serious issue pu thang ni tum nitum siya mapanta memorandum pidam lo na siya alang lita me labang so a memorandum nitum ki piateng penalang lita positive response nitum long po pusining thipik lo lapen nitum adimana bangke muning pen next season na bangke lalong pli LP school along ta English medium si charli long lap ning pusi nitum akhi hai siya mapanta chuning rilo lapen kudak lo Karbi Anglong dogmoka pen Rukasen Crow report Biswanath Karbi live Tante pini adun thua berta non putarang ton pen arjoitha Lakhain koira pho Nilip MSC constituency ke parlo Chokiohola habar Sanglang ke hat picnic spot along chun teron arong arat Dharam la pen rat charia song pu chipupe pin pen hidi asok aan kimi kecho labang solong elison teron pensi mei chepahem pupon Pinpur me Christian lapen hongharia tum sitame sai katiki pen kelong anpen thesere thekumbong sitame methang pen choche sele aphan arna aphan dan chipi pondet aphisi monit methang aphan kecho kijon aphan chisik chedang ponji Lapusona Apor hut pache tondonsi pini choki hola chun teronarong arat doan chingrum pet pen isi dhorom Hindu Christian pu chipupe pin pen karbi tande karbi pu amen pen an kimi kecho ajai mek paman pondo Elison teron hin pen kache pahem pu pon amealong mealam the kejai pon lake iruel ingti lapen alohi kapachani lake joysing teron hin pensi alohi pachini pondo Pini labangso asaya jai megalong aluhi aman pen kacho phapon lake nilip ahawara long radasai klembang phu anpata ning ke me parpik abang phu lake James Phangchu lapen Boson Rongphar Deupani College principal atum chetongdut Pinpur me kedam tang sokki eji apor ahut langka ve kisung thektik ahut nilip radasai klembang James Phangchu si langteng keteng ke rapen non puthot athe asang kemi kelong pen arna maphan ning kaching duk lapen an kimi kecho ame ning arong bhong pen paman pondo ini nilitum ladak laswajai mek kijong pon la pulo ladang nilitum chun terona rong arat atum pini ning arong bohong pen rong isi an kimi gicho ke peman po athema nilitum aphan kidam ta achik kidam tangar ni nilitum aphan el akihai sar jem phang chu elang teng nang teng pc nilitum khiti choklem long lo
la pen nilitum sok chorot long lo la so ning rong bohong ke chi si pini nilitum rong rupi si pini ke lada sanglang ke hat long nilitum rong isi chi to si an kimi gi chu a program deng lo la pen alang li phan ta nilitum pini chu pha pon lo la si alang li phan churu pik nangji kidam tang nilitum chilian ta ke warlong le po si thai lo sita alang li wang pen alang li nilitum phane rap si pini nilitum la so an kimi gi chu program ta deng ponlong lo la pen nilitum rong a rap mate rong a sar tum pen chirap si akisar tum pen chirap si pini nilitum la da la so jai mek deng ponlo la pen khitu de pi an ta nilitum pa chun long lo la si alang li phanda ke ro pi par pik nai alang li tum a don a rap a puriar a korti injir la pen alang litum ka chip ho family an wan ta nilitum ke ro pik nangji alang litum nang ke rap pen to la si nilitum pini ge jo non ani mi cho pola so an ki mi ge cho je phanta alang li pen si nilitum a phan aku tangka nang rap thu si pini nilitum ok nam long long khan nam long long la son si ningarong pik lo la si nilitum pini ge lada ke adhoron tin pen da do hong hari pen da do lo christian domination tin pen da do pen nilitum son si chingrum pet lo politics party tin da do la da nilitum thang da chi pupe la hai ke ave nilitum la si nilitum alang li phanta sarjem hang cho phanta churo pik lo la so nilitum phana ki rapi pen pot asok ta pining mi pik kapre ka din ke pining sok mi do sita alang li nang ke rapi na posi pining nilitum la so an pining chota piman pon la da nilitum chun terona rong kedesita nilita jibi hisap pen si arpu endo lo la pen kedesita rong rup cari lo la pen ke nilitum arong gitu noi kedam tang khiti ke klem asap akisung doji pusi nilitum ningria son dolo vai pisita me nilitum aphan arnam kang hon pen nilitum aphan arnam son si nang ke toy si nilitum aphan lang si tame nilitum long long lo la si nilitum chihok par pik nilitum dak jem hangcho lang ike nilitum dak rong esia muni la pukali vai pisita me alang li puriar la pen don rap pen chini pircha do pen alang li tum inut baheni pen singkilong si je amuk chun terona rong ke lang sik sak pik po alang li kagulong la pen pot alang li do thek thisi nili tum phan alang li aning arong pen ni tum phan lang dor plup an kilong ke alang li pen sinang pi la si labang so hir jo me ke nili ke chini dam bang ke arnam se alang li phan nang ke toy posi nili tum ke aduga viara si tame alang li phan la pusan si anong si tame alang li phan ta pathilo la pen arnam phan si ta anong pathi pondo la si non ke wang ilang an si tame alang li ke klem ke dam along an si tame alang li phan si tame arnam le pajapon thilo nang posi nili hin pen ahir jo me pilo Karbi Anglong Siloni Jan pen Govin Tiso la pen Choki hola pen Onilson Rongphar report Biswanath Karbi Live Tante pini adun thua berta non putharang ton pen arjoitha Patumi matijong ni phai ke bhomta arnia jo Biswanath alongri jinjia police station ke parlo kuhiarbari era gaon along duplicate atangka kaselam amisin lapen duplicate atangka kasonse I alo athui raiko masaikiatum keneplong 2021 তাৰিখে আমি এটা অপাৰেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰিছিলোঁ জিঞ্জিয়া থানাৰ আণ্ডাৰত কুহিয়াৰবাৰীৰ এৰাগাঁৱত আৰু তাতে আমি এটা কিছু নকল মানে যীশু খ্ৰীষ্টৰ মূৰ্তিৰ লগতে নকল সোণেৰে নিৰ্মিত এটা নকল পইচা বনোৱা মেচিনো আমি ৰিকভাৰী কৰিছিলোঁ আৰু দুটা বাণ্ডল মানে পইচাৰ প্ৰলেপ আছিলে তাতে নোটৰ তেনেকুৱা বাণ্ডল আমি ৰিকভাৰ কৰিছিলোঁ সেই কেছটো তেতিয়াই কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে এইটোৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব আৰু আমি অভিযান অব্যাহত ৰাখিম আৰু সেই কেছটোৰ সংক্ৰান্ততে আমি এইকেইদিন অলপ ৰিচাৰ্চ কৰি আছিলোঁ তো ৰিচাৰ্চ কৰি আমি কিছু ক্লু পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু সেই ক্লুৰ আধাৰতে আজি পাভৈৰ আণ্ডাৰত এই পবিত্ৰ কাউণ্ডৰ ঘৰত আমি ৰেড কণ্ডাক্ট কৰোঁ মোৰ লগতে অচি বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰু G30 CRPF কোৰ মানুহ আহে তো আমি কণ্ডাক্ট কৰাৰ পিছত এণ্টায়াৰ হাউচটো চাৰ্চ কৰা হয় আৰু হাউচ চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আমি এইটো নকল মানে টকা বনোৱা মেচিন লগতে এটা বাণ্ডল
পইচাৰ প্ৰলেপ থকা মানে এটা পেকেট পোৱা গৈছে আৰু সেইটো আমি অলৰেডি জব্দ কৰিছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট বিশ্বনাথ কাৰ্বি লাইভ। তাতে পিনি আদুন থোৱা বেৰটা নন পুথৰ আংটন পেন আৰু জৈথা চকিহলা তেৰেম ক্ৰ পাথু আকলামালং ওপেন ফুটবল পেনাল্টি শ্বুট আউট টুৰ্নামেণ্ট কেচেংপন লাখাইং কয়রা ফ নীলিপ এমএসি কনস্টিটেন্সি কে পারলো আখয় পুটা টেরেম ক্রো জুই পাথু আকলামালং বিলিভার্স ইস্টার্ন চার্চ ডিফু ডিওসেস কে পারলো চকিহলা মিশন প্রভিন্স ইউথ ডিপার্টমেন্ট আতুম পেন পার্টির পিপনসি ফুটবল পেনাল্টি শুট আউট টুর্নামেন্ট কিবিপন Labangso ke patu kibipon nangkok atheke morning ningkan surhinira engkoira hinia ningkan difu diocese believers church silver jubilee katalon ponji aphan fundraising aphan pusi kapatir pi pon atum pen pherangki angno nang pachini du lapen pherangki atum kahumri damahut anke kadogove team thom kebra isi an joindun etlo puta nang pachini dun lapen non ke joindun jita team do olang puta nang jepon Labangso kapathu ponalong referee lapen linesman ke dodun atum G10 phangcho Dilip ingti lapen John ingti atum si ingkrung insai dunlo lapen manping alhuya manpen kache tongdun lake Reverend Father Nanfurei Khumba Difu Diocese Eastern Believers Church Vicar General lapen Reverend Romanson Crow Chokiola District Chairman Reverend Binom Das Bogijan District Chairman atum chetong nonsi kapathu atum aphan aning rungdunlo প্রথমে ধন্যবাদ দিছোঁ মিডিয়াক যেহেতু তেখেতসকলে পৰিশ্ৰম কৰি আমাৰ আজিৰ এই ওপেন ফুটবল মেচত উপস্থিত হৈ তেখেতসকলৰ যোগেদি আমি এটা মেছেজ আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে আজিৰ যি ফুটবল মেচ ওপেন ফুটবল মেচ পেনাল্টি শ্বট আউট আৰু এইটো অৰ্গেনাইজ আমাৰ বিলিভাৰ ষ্টেণ্ট চাৰ্চ অন বিহাফ অফ ডিফু ডায়চিছৰ পৰা কৰা হৈছে আৰু ই এটা আমাৰ বিশেষকৈ আমি এই আয়োজন কৰা এটা আমাৰ উদ্দেশ্য আৰু এই উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ আগন্তুক যি আমাৰ চিলভাৰ জুবলি আছে 2022 চনত আৰু এই 2022 চনৰ জুবলিৰ এটা ফাণ্ড ৰাইজিং এটা অৰ্থাৎ আৰ্থিক দিশত সাহায্যৰ কাৰণে আমি এই টুৰ্ণামেণ্ট আমি পাতিছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ আগন্তুক এই জুবলিত সফল হ'ব ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ আৰু আমি আহ্বান কৰিছোঁ সকলোকে এই জুবলিত আহিবৰ কাৰণে আমি অন বিহাফ অফ আমাৰ বিলিভাৰ ষ্টেণ্টাৰ ডিফু ডায়চিছ হৈ সকলোকে আমি স্বাগতম আৰু বিনম্ৰভাৱে মানে ৱেলকাম আমি কৰি আছোঁ আৰু ধন্যবাদ দিছোঁ আজিৰ মিডিয়াক আজি আহি আমাৰ মাজত তেখেতসকলে উপস্থিত হৈ আমাৰ যি মেছেজ তেওঁলোকে কঢ়িয়াইছে তেখেতসকলকো ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰক এয়া মোৰ মন্তব্য মই ইয়াতে ধন্যবাদ I'm Father N. Khumba, Vicar General of Difu Diocese, Believers Eastern Church Karbi Anglong, and today here in Chogoyla we are arranging this open football tournament penalty shootout in aid of Believers Eastern Church Silver Jubilee 2022. That program will be on February 26 and 27 at Taralangso Difu. So for that we are arranging this football tournament as a publicity as well as a fundraising program. So I want to appreciate and thank all the team of this Chogoyla area for coming and participating and giving your support. And I pray that God will bless you. And also I want to extend a welcome to everyone, invitation to everyone to come and participate in that Silver Jubilee program of Believers Eastern Church on February 26, 2022, where all over Karbi Anglong, the believers from all our Karbi Anglong will be coming and attending the meeting and spreading the good news of peace and unity. So for that, I welcome all of you. And finally, I want to once again thank you for the organizing team in Chogoyla area and also all the football team coming, 30 plus coming, and still the registration is going on. So I pray that there will be peace, and I welcome everyone and want to appreciate all of you, and also I welcome and express a happy Christmas as the Christmas season comes to all of the Karbi Anglong and believers of our Karbi Anglong. Thank you.
Karbi Anglong Choki Hola Pen O'Nilson Rongphar La Pen Silonijan Pen Govin Tiso Report Biswanath Karbi Live Tane Pini Prime Time Berta La Anpensi Kangton Neglo Kado Wepanta Kurwang Tula Pen Dometagme